Kalinti Jam Football Center Meghalaya, Sashi Sienpat kan penlong biang ya ka Sunfeast Cup Hajar Pulai, nakaben taban kentiu ya ka kam ya lekai haka jela, bat haka ni ka kenti bamenta, ya ka tei kalumpung, en penyelekai hamadan mau lain mau kan haribhoi. Haba keren Syakilat Patai Kubur, nakaliang uba Sumar Swear, Presiden Kalinti Jam Football Club, ula ong bakani kadai kasian bahanyo, Kalinti Jam Football Center kan penlong ya kateka lumpung ya lekai, haka jing ya trailang bat ke SPT Sports Bangalore, haka baka jing ya kun kan long haka kerdan under 13 kishin rang, bat under 16 kikin thai, bat laweru ya barok kikin hun ya lekai nadu ki club, kishnong, bat ki school, ban wan shim benta haka teka lumpung, ban long ru kum kalat ban kentiu yaki haka kam ya lekai football haka jela kembali sibuan pi bro ki press media ki belayawan angin dasi tingi nak kaliang Kalinti Jam Football Center kembali ka dekat jang Kalinti Jam Welfare Development Association iko an petip japi ka lembaga lat Patai Kubur ba sai hisin ngin sedang biang ya ka Sunfeast Cup Hajar Pulai ya ka bangin pelong hapo madan maulain maukan ya ka bakan sedang nadu ka arpun reu terik hadu lai pui terik ubnai Oktober te nginget ba lembaga ni gi la Patai Kubur ni pentip caki school caki club caki academy ba kinumanation menta ha kani ka tournament kaban long ru kum gawai na kilat ban play ka sap phong jong ki khna ha ka state hi bro gawai te ka bai inde jong kani kalong tang aspat nga tang kum gadang by registration dei kidon ki ba ni ko ban pentip pi ba kandon ru na kaliang jengi ban scout ki players nang bagin yo ban pha ki pat sha ki academy bhe nang bagin yo ban kham pentibit chuchu na kani ka Sunfeast Cup kejumi ban pelong ta saya sin gua ban pentip ru ba ka baning kong kalong kategori gede under 16 boys but girls but under 13 tangki boys hangani kenti kajaka hi kan long hapo maulain maukan but hago jo ko ko ban pentip ru kani gari ka platform ka bala play la lemba ka Sunfeast rengkat kani ka SPT Sports Bangalore lembaga funding jongki milala ban pelong ya kani bat kani ka sin ka bahnyo bagin pelong hapo Meghalaya man kapor malusem hiju pelong kani bagani ka sin bahnyo bagin pelong te kalawan ra sibun hi ki jumentoi ki khna bon sin hi ki la juyo ban select ban yo ban phat train pat chagiwe gi academy gi bahe hapo Meghalaya hapo state jini bro bawai te sakawingi ko apane thu pi kani ka platform ko bahe ba khamtam be ya ki shnong namar ba pet ngemonong subroto ko kadai tang na ki khna school te nata kini ki tournament ki badan ki ribholi sei ki tang na ki club be apa shalom ten rai kini ki club shnong e kam judan te daka jingwan ka jang Sunfeast Cup menta ka di ka jupli ka platform ki khna ru khamtam ini ki club shnong mo ki bamyo banesim menta ki tournament be re kani kala play lat play linti ki te daka jingwan ki jong ki shnong kala penlong penphu penphing bat haju ko poru ngiyo ban pha isibun ki talent jong ki khna ha khamtam ki thain nong pendong jongi bat khamtam ang nia pori bhoi jongi le ilala ban sei sibun ba ki khna te ban ka bakhado ko ban pentip ru bakani ka sin menta ka kategori dan artli kawai kalong school kategori bat kawai kalong club kategori ki kina school kin pelek tang pra khna school bat club kin pelek tang club ki ba job lang kini ki artli kin ke ban poi final kini kon pat na benta ka championship kin yo ya ka champion jong ka Meghalaya kani kin di ka sin ka baningkong bangin le akunta haka preliminary round bangin kon bat ka bakhado kalong bani kmi nanti ba ngindon sibun ki team bakin wani simenta bani ko babaro kin wani simenta in long kum kalat ikna bagi jingdon kam hin na batai kna kalong ba kini bandan ya ka birth certificate original nangta ka Aadhaar card lane ka school ID kini lai teli kini badan kam e hakin wan ka screening bat ka screening kan long ha ka arpulai trik hamadan saiden kan long ka screening hamadan saiden beli sibun